Lisosia sabur paba kadota mula. Wisaya sado Luisi sabute site. Mimi pola amula ta le yuane agi abaga sutolo. Kuyuto adi sedi liu trau ato. Kehiwe dota tebuiba ataba. Dok leta dota lobilo toba lo. Wi Yeremia sado kisikwi sabute site. Agi di yithinya taku le yukuto le thugo. Yuasiweda. Takuba kadota kutapu. Bakadota erdemiba. Medito yuki hitu kute odota mula lo. Sitop trayulu siki sabut site. Ba menule nutu kata lo le. Yita do nutu kota le yupu ba menule. Kuala yua aklerki. Agedi yuki sitop tradi o. Yame ata masedo yuki salo. Sitop trayuki yati sikwi sabut yati silui. Nemi yu otede alo. Do yukotot bilo. Yumulata le nukulukuta lo. Sitop trayuta site sabuki silui. Kaya pala amulata le yuakele theo, pasu tugi tu barki, dog du suto tuta agi abalo. Sito prayuki si ye sopu ye, dile ya le neta mita to opu, doto lo yadiki, agi di nemita uki koki ya agesalo, yo kuna titi niklelo. Sito prayuki ya tesi sopu ye, yo kwala yua akle, yita kwala yua akle lo, do yumulata le akelu akatani lo. Sito prayuki sita sopu kisiki, Agedi petani petale amisosi apulo yua di pemulata lena atoni monublun poba pariki rumi asado disiye sabut sita do motamula akasa mapuetu do kiyeta takhu do takuta puleta na aho di totu ka atholeta mula leta sosi aso akomoni riki rumi asado ye sabut thirty lui do thene odmi ba me betu phita nyoleta na tapho apusikolo Agedi petinya leta na tapho ma uthota witasu dota witasu ne ma uthota makwa ata uata dota makwa ata uata ne du uthota mula lo rumi sadu kho sabukisi ye mimita lebde thiba ne pemimula do pekwala akle leta witasu lo rumi sadu ye sabu ye dota mula ne tamamishka bata ba Agedi tasosile tahilo ole bwane galo yo ata eta kwile bataki bulo hebri sadu risita sabute dota suta namita mulani atateni bata dota lebete thiba dapha atatinya lo hebri sadu risi sabu kisita tegedi gidaba do mobihi khabata mula ata elo olorki Agedi pale asipata ne mi po akalu tolo mate sadu risita sabu kisikho pale tabu ata do wita yuta khokhele titu hesu yoriki do yugudu withulo tagritu asado disita asabo disita do khekini tana tamula taeta kwi termini odata lo dota dogotele aklani mita eta kwi lo tagritu asado disita asabo khutulu nui ata dkhuba leta totolo apuba meme ata khweleta ami ato apulo dota khele nata khele mulata khele wita suta khele lo wimika sado nui sopo nui mimi yeda iyeko kwala yua akle yekomula ta leta uki khoki ya agesalo yegesani kodogna yegelu lo takotodo sado disita sabo disiki tamula le athuni tu thoni masabwa atalo mimi ta le pamuni ba atani tu aniba do mitamu atiti lo takotodo sado disi sabo kisi kho pato palo atamula ne mita tukhuta khulo Mimi patoto loba atakwala akleni kahamalo. Tagotodo sado kisi lui sabutisi lui. Dini to malota tinyata kuthiloneta gorki. Nimitini odo ta akate uwe. Nimulata tababata dote kuyoba. Tati yuta sadote sabu kisi lui. Yethasiwe. Yuami yuholo. Mata dini do yumulata le olo. Tepetro sadote sabutisi ye. Do pasosi kisakri leti takiburki. Do ke ye pole ti kwa thile tamula o le tipu age klo ko adeni o ko to ti ta thobo le ta sise mimi le ta tu su ta su lo ta plita purike te petro sadote sabot ti le lui yua pekesai sukri apa mo abata sugiriki aweda di atata knyo do to malu thok do pole tamula amu apu le yesu kriata ge sethele ta ti ho sutani tala ta ha go ba do ba eba do to lo nyui ba apu le ta pa we le thu go lo mu kho lo kolose sadote sabukisi nui le aweti asupu yua pa ata le akedi thinya le pakelu de pha akla ta le ami ala thu akapoto ba ka do ta khu tu le ami khrio le thupu
tamula tala ko poni lo episu sadut sawotisi kho di to tu ta ame ko po tho do tu kthi ba tamula ba kha do atako ni tu ni mi dile do atani tale apa sosi apu ala ko po athu ato mita dile episu sadu lui sabu lui norga kho do ta de phlo kho di ta ko ki tu le tamula de mi kho le tu ta ko apu ato ni lo mong sa ya ko so ki akalu kha so ki ba do na ta pho tu le ta pa de su ni de ke amen